Saya sekali pump je dapat 5 ounce, combine kiri kanan. Dan limited 2 kali je sehari boleh pump. Kalau lebih daripada tu mesti kering. Jadi pernah tak ibu-ibu, kalau kita pump sekali dapat banyak, lepas tu kali kedua pump dia makin sikit, kali ketiga pump dia makin sikit, kali keempat pump dia macam tak ada langsung dah. Lepas tu bila dah tak ada tu, bila dah keluar macam tak nak pump dah lah, sebab dah tak ada susu keluar. Lepas tu kita pun tak pump lah. Okay, jadi mungkin memang kena pump sekali sehari je kot, sebab sekali sehari pump dapat banyak. Tapi lepas tu genap seminggu 2 minggu macam tu, memang susu drop. Tahu-tahu ya, dah tak lama tahu-tahu susu drop dah. Jadi memang itu mostly apa yang berlaku. Memang kita akan ingat bila kita pump dapat banyak ni seronok. Lepas tu kita pump sekali sehari je, lepas tu dah tak ada dah tak pump dah. Sebab kita dah rasa tak seronok bila pump dah tak dapat susu. Jadi buat apa nak pump kan? Jadi itu antara salah satu mindset yang kurang tepat untuk ibu yang menyusu ataupun ibu yang first time moms yang sedang ibu yang first time moms yang sedang fasa nak banyakkan susu ke, ataupun sedang ada newborn baru je nak mula guna pump. Bila guna pump ni, kita bukannya pump untuk dapatkan susu sahaja. Kita gunakan pump untuk bagi rangsangan, untuk create demand, untuk wujudkan permintaan dekat breast, untuk sentiasa bagi signal dekat otak untuk keluarkan susu. Jadi apa jadi kalau ibu pump sekali sehari? Pump sekali sehari je. So bila pump 2 kali, limit 2 kali je sehari, lepas tu pump dapat kering. So maksudnya setiap hari memang 2 kali je pump. Kalau kita teruskan macam tu, memang susu kita akan drop. Memang tak lama ya, tahu-tahu sudah drop dah. Jadi apa ibu perlu buat? Ibu perlu faham bahawasanya bila kita guna pump, bukan untuk dapat susu sahaja. Bukan untuk dapat susu saja. Bila kita pump kan, kita nak bagi suction dekat breast. Kita nak wujudkan permintaan, wujudkan signal dekat otak, send signal dekat otak untuk sentiasa keluarkan susu. Jangan kita pump bila bengkak je. Pump bila bengkak je. Sebab bila bengkak dapat banyak. Lepas tu bila tak bengkak tu dia tak dapat banyak, so saya tak pump. Cukup sebulan susu drop. Memang itu very common yang terjadi. Dan ramai juga ingat macam, ingatkan tak pump tak payah bengkak. Walaupun tak bengkak, teruskan mengepam. Sebab bila kita mengepam, walaupun tak dapat susu, walaupun kita pump angin, walaupun susu kering, tak ada susu langsung, titik-titik, teruskan. Sebab susu kita ni terhasil demand versus supply. Memang susu kita dia tidak akan lah bila kita first time nak pump terus penuh satu botol. Second session mengepam, penuh botol sama lagi amount. Third session mengepam, penuh lagi botol. Tak, susu ibu dia berubah-ubah. First session in the morning, sesi pertama kita pump, memang perasan memang akan dapat banyak. Sebab first session in the morning, biasanya pada pukul 5 pagi, 6 pagi kan memang akan dapat banyak. Jadi manfaatkan waktu tu untuk mengepam. Jadi second session hasil dia akan berubah. First session contoh dapat 4 ounce ataupun macam ibu tadi dapat 5 ounce. So second session kita pump kan, 3 jam kemudian kita tak boleh expect dapat 5 ounce juga sama. Dia memang berubah-ubah. Kadang-kadang mungkin akan dapat 2 ounce, akan dapat 3 ounce ke. Dia tak akan dapat exactly 5 ounce macam sesi pertama. Memang itu konsep susu ibu. So third session dia akan makin kurang ke banyak ke, depends. Fourth session, sesi keempat, sesi kelima pun dia akan berubah. Kita punya hasil mengepam dia akan varies. Kenapa macam tu? Sebab penghasilan susu kita ni dia banyak bermain dengan hormon. Hormon susu ibu, prolaktin dan oksitosin akan efek penghasilan susu kita. Sesi pertama kita mengepam, oksitosin kita tinggi, dengan prolaktin kita tinggi. Sebab masa tu kita cukup rehat, hormon kita masih tinggi dan kita cukup rehat, kita happy kan, cukup tidur kan. Kadang cukup tidur pun susu macam tu juga. Sebab memang first session in the morning kita punya prolaktin kita tinggi. Jadi second session tu kenapa dia makin kurang, makin ke petang kan. Ada tu ibu kata kadang saya pump tu makin ke petang dia makin kurang, makin ke petang dia makin sikit juga. Kenapa begitu? Sebab makin ke petang badan kita makin penat. So bila kita makin penat, paras hormon kita makin rendah. Jadi susu kita pun akan kurang sikit. Sebab susu ni dia memang nak menghasilkan susu depends on hormon susu kita, iaitu prolaktin dan oksitosin. Jadi don't think too much. Apa ibu perlu buat, jaga je demand versus supply. 3 jam sekali pump, 3 jam sekali pump, 3 jam sekali pump. Ataupun ibu yang tengah berpantang, sedang berpantang, ada baby kat tepi, keluarkan susu sekerap yang mungkin. Kalau dah direct, dah keluarkan susu, tak payah pump dah. Kalau baby tak direct, kita pump. Dia kena salah satu, supaya bila kita keluarkan susu itu, otak kita terima signal bahawasanya ada permintaan, ada demand. So saya kena keluarkan susu. Walaupun kita pump macam komen tadi kan, kering, tak ada susu, pump angin, teruskan. Sebab kita kena faham, bila kita pump, kita bukan nak dapatkan susu pun, kita nak fokus kepada rangsangan, pada demand tu. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita contoh makan nama booster banyak mana sekalipun, buatlah urutan banyak mana sekalipun,
tapi kita tak buat demand versus supply, tak mengepam, tak bagi signal dekat otak, susu kita tetap tak akan banyak. So itu basic konsep. So memang kalau macam very normal tau, memang situations yang very very common. Saya ingatkan kena pump waktu bengkak je, so saya pump bila bengkak je, tapi tahu-tahu lepas tu memang susu drop, dah tak ada dah susu. Itu memang akan berlaku untuk first time moms yang baru dia melahirkan. Tapi untuk yang first time moms yang tengah berpantang ke apa, kena faham, kena ada satu mindset, kena keluarkan susu sekerap yang mungkin. Jadi itu bila penyusuan susu ibu ni bukanlah banyak mana susu yang kita dapat, tapi demand versus supply. Keluarkan susu, kosongkan breast sekerap yang mungkin, ikut demand anak. Kalau anak tak menyusu, 3 jam sekali. Itulah kita basic konsep demand versus supply. Lagi kerap kita keluarkan susu, lagi banyak susu yang akan terhasil. Jadi contoh macam komen tadi, kenapa dia makin pump makin kering? Mungkin sebab beliau belum ada jadual mengepam yang kukuh. Akhirnya belum consistently mengeluarkan susu. Itu tidak akan berlaku kepada ibu yang memang dah jaga jadual mengepam. Jadi contoh kalau ada ibu yang memang dia memang macam tu tau, mula-mula kita akan perasan, I pump 2 kali sehari je, tapi dapat 5 ounce. Kalau kita teruskan rutin macam ni, tak lama memang akan drop. Jadi sebelum dia drop tu, kita pump je 3 jam sekali, konsisten sahaja. Kering ke, tak kering ke, titik-titik ke, sikit ke, banyak, teruskan mengepam. Walaupun kita pump angin, walaupun kita pump tu tak dapat banyak. Sebab macam saya cakap tadi, banyak-banyak kali saya ulang macam tadi, kita pump bukan untuk dapatkan susu dulu, tapi kita nak fokus rangsangan. So bila rangsangan kita pump, dia akan bagi signal dekat otak untuk keluarkan susu. Jadi okey tak? Jelas tak? Banyak kali saya ulang, kita pump bukan untuk dapat susu, tapi kita pump untuk fokus rangsangan. Kalau ibu-ibu yang ibu-ibu yang kalau pump N4 yang dapat 1 botol pun memang bermula daripada susu yang sikit. Susu ibu dia bukan macam kita hari ni pump, esok terus banyak. Baru first time pump hari ni, kita expect penuh 1 botol. Tidak. Susu kita memang terhasil sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Fasa susu ibu tu macam tak adalah, mustahil lah first time kita pump terus botol, terus kalau first time kita pump ni terus penuh 1 botol, jarang sekali. Ataupun mungkin sebab ibu tu memang first time pump, first time memang beras dah bengkak sangat, first time nak pump tu mungkin akan dapatlah 5 ounce, tapi lepas tu kalau dia pump tidak akan dapat amount sama. Sebab konsepnya memang begitu.